Katkum ke kyrwoh bala pynmih de General Secretary jong ke Meghalaya Softball Association I Ridahunlin Lyndem. Mynta ke sngi ke Tarik Nohprah arjar arpusau ila khot lawer ya baroh ban sakhi ban tip kham bniah shaphang ke jingialehkai softball. Ha ke kyrwoh ilaong be ke Meghalaya Softball Association kan Pynlong ya ke jingialehkai softball state level championship ke basau jongka na ke bynta ke shynrang kynthei Naduh ke khat Tarik haduh ke khat sau Tarik Nohprah arjar arpusau Madan Skul High Secondary School Shillong. Kumta ke MSA ke khot kawer ya baroh ban sakhi ban tip kham bniah shaphang ke jingialehkai softball.